شيخنا الرئيس قرآن فلوني قرآن شيخنا نديس شيخنا نديس شيخنا نديس شيخنا نديس نديس شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان أركفوني ورتبتوا دخل نيران تنا أبليتي دي فلان ودافع الشيخ برباد جبادان أبيد فيجاي كلاتو معربي شيخ غناس خيري قبل ربنا فاقدو سلامة عليكم شيخ ورتبتوا دخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة مسلمة على الدنيا تركب هند فيزنو. سكير الفلو. أقرب بيدي شوارع تسنجه. جا كستي نمولا نانا. خاولا نوز درجة. خمرة تيجي مخنا هو جالس مخنا ولا نادو رأي. أنا مرة نقاشة كم فيا كبا نمتي دوا نما نافج استجين سامي مال تيجي مرة. أتيس واي كبدا. نما واس بقول جرا فيا كبدا جو. شيخ أنا نامي كم وانو كر. أنا فيا كبا بر. بكسيري ديمتن يعني دوالي لقيه. أكاسي شيخ أنا فيا كباتي. أنا متخول لان تنما ولا نور عرفت ملء أبليتي تيجي تكا دكوبا. بكسيري ريتيتي سيرمان سانو يسد لجمده. أما على مراتو كيس جرت جارسيني سرفوا لا بيه على جرا والكيس هنا فاجي تتاته أو سيري نمو كرتو يفيفو سيري تاته مراتشا جرتوان تاته. خنافو يسي سركنا ولا أنت تبي نادي بستون فلا سيري سني الرئيس يختي كيسي سني بكسيري تندي عنه ناقو تا خنافي سيامي شوفه. يسيس بريني ولا أنا أتيجرو درا ولين كبدوان سوان تف درا ولا أنسى فيتاتو. شيخ ولا سنفر. سو ولا نقال نجوك تواجه جاديرو. ختامي أنا هني دبته. دبته. تواجه. من الله ونعم الوكيل. تواجه عليه. دبان تبي خنامي فيا خنان تايس برا تايا سوجرا شيخ. أبو نما جاوا مفكر تمر تولا غفرة يمكن نمراتي خبرة في اليوم بكاتا. تون عادي دابر يعني شباب أتنافي. شباب ما لانت لين نما سيسن ولا لنا. أتبو ديسي برا ميجستا سيسن ولا لنا. خلاص. أي. خنافو أني برا جزء سيبرا دكه. إسيدان لفك أبيه ده سيبرا في دجاج كأخ ما كخنين دكو. إسم ما لقوا تني بيتا. أكمان قرتة وما يسين فيت وجينو جد وكان أني سيري سني سجد. أكان دمه نما ميدو نقدو فيت. أكسمان تتاو كان تتنبه وما يسين قدي نانجت تينقودا. أكيد يوتامي. أيه. فكسيري ولمان ده تريجا. سيري ده تري دليدني. سيري سنديتو. نامي سيدي دينسانيس سيري سيدي. تمام. أنا سيري إسيبودان دكه دوغارا وني جان دوغارا. وجيلين ده إنه إسيبودان دكه. إسيبودان دكه تمان. في الرجال دي بيتا عن سنما ولا نتفق شو بودا نمنونا توميك كمان نقوله ميت أميرا كديبه. أكيد. أنا هو ولا نسوي تاجو. دوبا هيا. تنافر عشان كمان أديره. أنا مرة نشيخ. مراتو. أن كان سيامي متاخي جامتي. هيان كبا إسدافين سيامي. أنا رتسم ديبين. مراتو في تنبيه قايتي أتكول ولا نفيت هذا؟ ها؟ أتكول ولا نفيت هذا؟ Anjechon fayyan kaba wahi fayya kaba nam siame atu fayyan kab du kamin anjete je kama je chukane chun. Oh lari sih mas wala na gaji. Gaji. Ini dewan isir tiya. Sheikh kamu nagaru dem. Dewan sih kira. Ya Rabbi ya astaghfirullah alazim. Sheikh fayyan kaba. Allah lazim mal. Fayyan kaba anje sheikhan. Atakar liya futa ka. Enggak cuma kamu na itu. Kami uma kana daladen. Ya Rabbi ya ini fayyan kaba. Fayyan kaba sheikh kaba. Ma jetu kamu nagaru dem sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. شيخ أنت قرأين تنا. وما في السماوات وما في الأرض. شيخ الوتنا فين من أنت قرأين؟ لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. شيخ تنا. شيخ. قلت على الكواكب كان هذا سؤال النجوم. باين تلف باين شني. أعوذ بالله من الشيطان. شيخ نوديس.
الله شيخ نوديس. لا إله إلا هو الحي القيوم شيخ نوديس شيخ نوديس لا تأخذه سنة ولا شيخ نوم نوديس له ما في السماوات شيخ وما نوديس في يا الأرض تنكر من النبانة الذي يشفع عنده نبانة شيخ لا نوديس شيخ بإذنه القرآن يعلم ما تكريني بين أيديهم وما شيخ خلفهم نوديس. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء شيخ نوديس. وسع كرسيه السماوات والأرض نبانة أنجا نبانة نبانة ينزل ما وحده نبانة شيخ ننقبين ننقبين أجيبا ننقبين با ننقبين با أيه أكيد بعد إيه أكيد بعد أكل وبانا أجيبا دفع أيه قرآن تكرين أجيبا أتمنى راقب تقوي سنتوني نتي نجارة قربانا نوديس نجارة با نجارة ديفني كون تنتي نوتي ساي با نجارة isinin gubamuni baatan نجارة نشيخة isinin gubamuni baatan ننقبين أكتب بانو كم نوتي أجيبا isa difnee boon dandeenye nuti nama hedduu maas nama tokko fa'aa miti nuti nama hedduu baatan mun baatan ablee itti fidooti ilaalaa nun gubinni baanaan jeewwanni baana ayyeba jigina lama ayyee akka nuti feenu anu ta'onni ayyee kam isinita akka nuti feenu nuti akkam isinita akka nuti feenu akka gartee inni nu ta'u feenu ayyee waan gartee ah obboleettii isaatiin isa ga'ee hin qabdu ayyee obboleettii isaa bira dhaabbachuu hin qabu ableeti isaa obboleettii isaa bira balbala qabachuu hin qabu ni baana nuti waa'ee obboleettii isaa kakaasuu hin qabu ayyeba waa'ee kimiyaa kakaasuu hin qabu dhiisuu qaba malee ayyeba ba waa'ee aaddii aanu seenu san akkanatti miti bahadaa indebo laa akkanatti الله miti لا إله إلا هو الحي قرآن فين شيخ لا تأخذه سنة شيخ قرآن فين شيخ قرآن فين عنده شيخ نوديس لا بإذنه يعلم ما بين شيخ أيديهم نوديس. وما خلفهم فهم ولا فين؟ يحيطون بشيء هم فين؟ من علمه إلا بما لبانا شاء قرآن تقرأ وسع قرآن. كرسيه السماوات لا والأرض إله إلا الله لا يؤوده هم فين؟ هم فين؟ حفظهما قرآن. وهو العلي العظيم باي 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 نزل باي أيوة نبان نبان باي نبان هيا باي أدي أنا سين وريني أدين سجن باي هيا إيه باي سجن هيه خلاص باني إبليس باني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي سنة بس هيا أي كم سنة جتو كم جتو ما لا واتك كان قبل هاي سنجر واتك كان قبل شيخ مالين تين أكم نقطي maal si godhe si wallaan jira si wallaan jira maal si godhan jiris jira jinnis jira du'aasa nama digdami torba as jira nama diidem torba guutuma nama digdami torba guutuu maal ati rakkoonte ani rakkooti takka hin qabu rakkoo maal isaa balleessite waan takka waan hin balleesse hin qabu waan hin balleesse waa takka waan obboleetimatti jaanna akka isin gartee siiriin daleeyne gartee akka jammaata hin gabbarre akka jinnoota hin gabbarre sanumaan godhu jira malee waa takka taniin godhe hin qabu waliin gabbartan akka yaalan immoo manni nuti waa'ee sanirra sin jirru nuti isa kana yaalannee yookannaadhaa jinni dhaabsa kana yaadu jinni dhaabsa kana ani immoo an jinniidha akkamina kan itaanis sidha jinniin alaa jinniidhaan kanneen an jinni harkaas hin danda'u ani si fuusa wallaan argoon jennu maaliif diddiiba jechuun ka ani firatti hin beeku waa takka waan fira qabu qabu hin qabu wayita akkasii digaawii galatoomigaa hayya amma gaa hayya obboleettii xiyyatanaa akkam godhamee haala kamitti wallaanuu dandeenya re waliittis ni wallaan muraakuni ni wallaan muraakuni siiri jechuun haraam calla waan gartee namni ittiin guyyaa har'aatillee ittiin kasaaru waan guyyaa haraallee ittiin kasaaru ilmi namaa siiriin haraam siirii firraa eegaa bakka siiriin dhaqina siiriin as deebitee mataa keemiiti sigaltee asoo nama sin taane mataa keemiiti wanti tun shakkii yoo deemti namaa siiriin godhee firraa ilaaleettee illee hin dhaqin bakka siiriin haraam rabbiin sin dhiisu obboleessa kiyya siiriin godhin خسيري قرو سيريديس خسيري كسيري تو سيريديس رسول ربي كيجي صلى الله عليه وسلم نما سيري قر نما كسيري لك نما كنا من واهم لك سلام سلام يا أبو تبلان كيبر أمي نما قرتة تقولي سي واني سن بوجا جيتو لبوم سيرتة لا سيرتة نما وانتي سن بوجا جيتو لبوم بكنا من واهم سن دكه wanti san dhugu haadha jee qabbi isaa dhuguus biyya afurtuu silan isaarran ta'uu danda'a. Nama bakka siiriidha asiirii godhu ammoo waan isaa beekkateeti
ani guyyaa addunyaatti haa itti nyaadhu akhiratti itti nyaadhamu jechuudha. Siiri san godhata. Obboleessin guyyaa irraa eegaa. Shirkii dhawwatu shirkii guddoodha. Shirkii xiqqoo osoo ta'e shirkii guddoodha. Siiriin. Nama rabbi kafaree bisiin walqixa. Saniifuu irraa eegaa. Obboleessi ta'e tanaas jechuudha. Afarsaa. Obboleettii ta'e dawaan si kannaa. Dawaa sanni geessitaa fi dawaa sana guyyaa lamaa sadii sadii haa nyaattu. Ganama karaasa nagatti haadhu jechuudha dawaa kana. Simmoo naaf isin dhabee maal isin godhaa jechuudha. Tamaamayyee rakkoon qabdu beektaa amma isin ati waan godhaa ati ma isin akka eeganaa girtee waan bakkuma siiriin dhayinee godhuu ni af dandeessaa jechuudha. Bakka siirii akka hin dhayine siirii waan kan inni jira. San fudhattee irraa ooltu irraa ooltu. Hayyee duba jaarsasiitu irra fuudhu jira. Dhalaadhaan deddeemu jira ilmaan lamarraa qaba. Dhiira dhiisee deemu jira. Akkam goona jaarsii kanoo dhalaadhaan deemu jira. Dhalaa irra fuudhee alatti deemu jira. Jawaadee fi furmaateedha. Dagalee godhatee isaan tunni fuusifna jeenii deemu jira beeta. An kanuma hundarraa hawun jeen jaarsi khalaas eegasi jibbe itti dhiisi inni ilmaan qabdarraayi. Ifiifuu dhufa. Taa'iin jeeni beeta. Jaarsa kanaas akka gartee intala san dhiisee isit deebu nuuf ni goota. Hamsa paraan. Ayyee. Karaasa paanii godhaa fi isin hafi godhaa. Dura isii fayyifneeti. Akka bakka siriin dhayina ofarraayiti. Akka bakka siriin dhayin. Irraa dhoortee. Bakka siriireetiin godhuuhan. Haadha fuudhu. Ganaa'ee. Haadha fuudhu. Ammaaf ni ollaantaa jechuudha. Ammaaf ni ollaanti bakka inni akka inni mana deebius ni goonaafi. Ammoo bakka sirii kan dhayina ofarraayiti. Duba dhalaadhaa eeguun danda'aree wanti tun ilaaluu isaantuuf jemmaata jinnoota santu ammaraatiif itti harkisan. Hogguu du'aa godhatte silaa hundi dandeessuu misiin nuti dhabu. Jinnoota akka mana sitti hin dhiyaanne ni goona. Irraayi itti fina jechuudha. Halaas galatoomi akkas taanaan duba meede. Dandeettii rabbiif naafuu teenyaan Ayyee. Akkasiiti. Fayyaa isiitiif isiin qulqullaa'uudhaaf. Abbaa manaa hakkami falfala dhanne? Abbaan manaa falfala hamaadha. Hamaa jaalala baalageedha hamaadha isii nyaataa sittiin kannu manatti ni azzabaa deemeeti ittiin dalagu isin maal akka deemtee dalaydee maallaqa itti fiddu badala. Maal rakkoo kana hawwaasuu danda'u. Akkasitti. Inni nama moo jinnidha? Nama innillee. Ani maaltu beekama. Ilmaan isaatu maal nyaatanii jiran duba? Ilmaan isaa isiitu itti dalagu jira isiitu itti dalagu jira amma. Ani bakka kana mashaakila meeqa sababa isii kana waa hedduu keessaan ture. Maallaqa meeqa maallaqa yana jalaa bittee na kasaarsifte beeta. Achi hundatti gurbaa silaan itti qabu dadhabnee naafni ol finne hunda qabattee fiddee mana fiddee barachi akka itti jalaa bee hin beekoni. Jalaa bee dhalaadhaan fuudhee kutteteen. Isiitu lafa dhaayee lafa fedhii isaa waliin maala. Eega. Isin ni feeti gaafeenaan akka jala deemu jirti silaan fedhee kaniin inni hin fadhu bootilas. Inni hin fadhu tabiraa fadha. Tanaaf irra koonka. Akkuma rabbiin. Isii uumetti. Nama biraatiif isa kannaa jeetii inni dhalaa gartee nannaan sunitti isiillee dhiirti kaisii olii malee isiin argattu waan ta'eef. Akkasumaan jeenan illee. Isiillee maaf raantiif nu gurbaan garuu hin ta'u fi gurbaan. Hawa maalitti hin beekan. Tana rakkoon irra fidu jirti beeta. Amma isuma tana irraa tasgabbeessinaan nagaan hin jiraadha jireenya kiyya akkaan hin fuudhullee na dhorkite namni warra seeriin hin jaa namni hundee isu jira akkaan nu arrabsanii beekadhu. Isii dawaanii goonaaf ni wallaannaa garuu gurbaan kan isiin feene yoo ta'e jireenya isiitiif illee faayidaa isiin qabu. Isiillee jiraachisuudhaaf karoora hin qabu waan ta'eef isa kana yoo inni deebi'e malee yookiin yoo ofirraa dhiittee dabaree lafa kaa'e. Ifin haa deebi'u jechuudha amma isa kanaatti qabdee akka inni bira gattaa akka dhalaan laalleen godhuu hin dandeessu. Bari nuti warra seeriitii bitateeroo. Ayyee. Nuti siirii hiina malee siirii hin baas. Amma siirii san godhuudhaaf siirii hiineettanii san goonettanii so'ataniiti ifitti hiitanii if kasaartanii sin. If kasaarree beeraa yaa ta'u waan keessa jiru. Saniifuu nuti warra siirii hidhu sanirraa miti. Siiriin dhaqinaa. Ayyee. Ejju jirra. Ayyee. Isa kana duuba akkamitti kan gooneettis akka isiif jaalatu beeku. Rabbi haalaaf uffisi jennee faa du'aa goonaa malee. Du'aa ma gootaniif gaarakoon qabu goolaas. Du'aa goonaaf isa. Isiin wallaannaa isa du'aa goonee akka biritti deemu goona. Takkaa'uu akka isiinis jibbitu du'aa rabbi haalaaf uffisuufi. Yoo inni isii jibbee innilleen isii jibbee isiilleen jibbuun dirqama. Faayidaan qabuuf namni nama jibbu. Dhugaa. Saniifuu dhalaa waliin caaltu inni maali baalagummaa kana.
kanaafuu qolaasa yee nuti ana kana jechuun ture ni beektaa jaalala wanni jaarsa mana namaa hedu bas yoo sin jaalala dirqiin taatu dantaa ilmaan isaatiif ni dhufa taa'ii jechuun jira. Isin nama akkamisa? Isin guyyaa wallaantu firaansi keessa sin agarsiisa isin bar nama nagayaati bar nama nagayaa itti naman tuyitu garuu bakka gartee namni gisee jaarsa seelaa namarra fuudhee minaaf wajjin namni ni maraateen harkatti beekadhu. Kanaatu kana godhu akkanatti ilaala hayaata kiyyaaf akkasiillee dammaree dalagatarree nuqute warra keenya maqaa keenya yoo hundaa arrabsu jirti beekadhu isin tu kafii nu buufte kafii. Saniifuu isin wallaan gooti ati wada yaasii deebi'aa inshallah dabduu adii. Ayyemee dawaa tan mana goote tan itti geessaa dura sana laa. Dawaa biraati. Tabiraati. Tanaa geessetti facaasu. Dinni waa hundi baafti beeda. Tunee. Tanaafu. Una laal dawaan tana laal dawaa si dhaan namarraa baasan bareedduudha. Itti fixuudha. Itti fixu ayyee suutumatti akka isin hin garretti itti facaasee jiru. Dawaa kuma itti haasatutti qabaatteeni. Ayyee. Akkasitti gootudha. Saafu nyaanni akkasitti ta'a. Ayyee funyaanitti hin buustaanis. Funyaani qabee jechuudha. Ayyee. Akkasitti isin jaabbeessa guyyaa atilleen obboliitti itti jaabbee waan yaaddeef galatoomi. Atilleen si haa yaadu. Isinillee rabbi haa fayyisu. Ayyee. Jaarsa isinillee rabbi haa deebisuu fi rabbi haa milkeessu. Ilmaan isaanii yoonii fi ol bira ta'anii karaa nagaatiin guddifatee irra caalaa. Akkasii bareeddu waa sila. Rabbi illee akka jaalataa ilmaan haqa beesaa haan tabiraa barbaaduun rabbi illee nama dhiisu. Rabbiin yoo dandeessan afur fuudhaa jiru. Yoo dadhabdan ammoo dhiisaa jiru. Saniifuu ilmaan kana akka bariin guutin fayyaatti tanaaf adiin guutin tabiraa deemuun kasaara bareessa fayyaa kasaara jirtaate gaddeebi dhaabbadhu hottu yaartii deebira deebi. Rabbi illee sin dhiisu. Caalaa si baana sheenii dhagee waan sheenii sin jiru dhageeffadhu. Rabbi illee sin dhiisu. Isin warri isaan deddeemulleen ifeegaa. Teessanii jaa dhaba. Ilmoo namaa. Jawaa deebi furmaatee. Mukatti hin fannisina. Ilmoo namaa mukatti hin fannisina. Ilmaan qabdan. Ilmaan keessanii yaadaa. Ilmaan namaa akkuma ilmaan namaa fanniftanitti ilmaan keessanillee arraamtan addunyaa. Addunyaa tana namni amata lamaa sadii. Eedan ukkatti hunda'u. Saniifuu yoo ati irra duute ilmaan kee yatiima si laata. Addunyaa irratti ilmoo namaa yatiima osoo jiranii gootanii ilmaan keessan akka yatiima hin taane ifeegaa. Balayyeen kiyya isin hime. Ifeeggadhaa. Tu addunyaadha. Addunyaadha. Obboleeyyan isii jiruudhaan maraachitanii jaarseeraa baaftanii ilmoo isii akkan jiraanne gootan tana baruu rabbiin isin kana waan isii isin yaaddan kana isin godhee isin adda baasee ilmoo teessan nama bira ergechiisuu danda'a beekaa. Hanqaan qofa beekaa. Tanaan isin daamsu. Hayya galatoom gaasheeqa. Nageetti hayya kalaasa akkasitti du'aallee ittiin godhaa. Akkasitti san booda haalli irra ga'ee gartee akka isin taatus sitti nima. Taan ni dhuftaa. Ujuraa wajjin fiddeeti. Xayyibu ujuraa ta'e siifin kan. Katabeetis kan nama gara reettee bittaa fi suuqa reettee bittaa. Du'a waan hafeef taqaamaan dhiqattuu fi. Taqaamaan dhiqattuu fi bishaan neeqee tanii fi obaaftuu fi tanii fi deemaa wal keessa guutuu nyaachiftuu fi. Akkasuma waa hundaa'u ati waa hundaa'u daruuri maallaqaas qopheeffattee. Dhuftaa waa beeksisa.